Amreng constituency arlo Socheng education block ke parlo Thatskai along kedo Thatskai L.P School along thanbang Joanish Saphai amithang asai kachiklem pamme midera jok Thatskai along kacharli also maratum kacharli katikuk hektik anlo Pinpur में क्वालिटी एजुकेशन अका होता Thatskai arong also marathon के क्वालिटी एजुकेशन के long dunji के हेलोविंग ना लापेन थान बंग Joanish Saphai asai kachedam hut setami lo ke than muti kangri kangkrang pen ke dam apong si keong kangri kangkrang pen wang po rong arlo krep krep thur thur titi kusi hadak arong arar tum pen than pachini pon Lo than pame malabang so amas torla dake wang wang pen. Kela bang so school long ke bang ke hoklo amas tor ki me pen ajok si hok nang dang tum tini da bang yang bong na da ke na kong ri ta thegong lo am ke dam tang aprang prang ha lute ningkan ko aprang ke da kan jul da bang so school and jul ni sabe bini la bang so school along la so teacher bang lo pen ke enrollment ka be ya ide se thegong lo ada SMC tum sa kono me katelang nde ke si ke la tat dulu ro ma ta me mina bang ke master ber bang bang ke master bang ke tham chok ke da pen ke ong lom pen ang tum nang kar jo teng pen la or ki jun la pen ke ha pen ke da pidam tang da thegong lo da ma gari ga chung koi da ma ke da ro ma chi bene ne bang ha ajir ni bahani da ro ma rat or ki jun tum jilang pen si or jun ko or ri tham ko master lo bang pelate lu thana bang da ka duty chewang me da che lu ka break da rong sora pan se ka da ka pathan thala pan thata pi salary pp pp la son se tu albulo sateng ka sila bang so school bang ke dir jun gil jun pen ini ar ni al pen ka hurin ke enrollment along le lang lam same pelate lang lam same la bang so school along student kita bahini ban asai chedam chitta apora teng pen chedam de men to ne pen or phai kep men to ne crazy amsi school ke palititi la pen a hut pen ke school aporta abang ahem horjun rong titi po students atuma phan school along pang hong are titi pusi hadak ron rat tum ben phirang ke ka homri da mahut nang pachini dun just to be ake hai ali phan ka chuni ri kang tung la pohelo he ke dam tang ko an nin kan phone kan tro kalang li than lo la pen than lalang li dak la master ang man lo nang man pen parents per koson de student tumta student tumta la bangso hor ki jun la pen hai pen jo kheglong lo pasi la pen parha la parents tumta me la bangso school eke nake than me pula cha hosan chini si nene rong arat to sumara to tame la bangso school nak to dun da sena ne kana no gong to ho difu to ho ga kheroni to na son che bang hem halwa ga sa no de pinande la son che bi reb lo la sineli ga chudi gang tung bang ga holo anu ga pre ka master ang toy sonte la bangso da la bangso rong arat ada to along kachar la bangso school along kachar li sumara to ma bang on mesen master ang si bang plote on ne kaching thurji le pen master le rong ara tame alang tame ningarong le pen lo kachar le so mar tafang tame la tumta ningarong po busini di yar kar bengrong iji lason asai ka chiklem pamme me athan bang Joanish Saphai aphan education em recharge tok bia hin pen sodak action and veknang ji pusi hadak arat la pen case a hamren district committee along chun bang rensing terang pen sodak pen pachini pon kasi no na bang ke student ta nilitum pinita kwang lo student na bang hini ve kasi la bang hini ve ta student ta uniform ta ve sandal ta ve also martong ba le putang te la so education na bang iltum lada Thatskai rong akarbi mate lada kara ta tum ano ka paprang dun thek mo laga ningdu mimi khangyang la si la ke la so teacher teng ada kalau pathan bom pulutan te la so rong bang ke education mate la lok charli bang ke that a future bang ke kapaprang dun ji phan bang ke hekam long le pino la ke helu pikalam news report KTV news